Shuthi njengoba bengiloku ngiboshiwe kule minyaka yonke bengiboshiwe. Ngafika lapha ngahlukumezeka, ngasithola ngilalwa amanye amadoda. Ngagcina nami ngingenwe lempilo leyo yalapha nami ngagcina ngilala namanye amadoda. Into engisayenza. Manje ngifuna usizo angithi. Kuyasho ukuthi usachubeka. Athi akaze doda uhlala nami la endlini. Ubuye ejele, uyangihlanyisa. Wena mele uphume uhambe lana. Mele uhambe lana. Thank you. Yeah. So me wena ka lebitso mang ausi? Ke a Smakgotso mo. Oh, Smakgotso. Okay, Smakgotso he ska rona re le mona re ngolotse ke ntate. E re fela le wena ngwana ntate ke. E re fela ke le feng ke mo feng ntate a chance fela yo a buore why a re bitsitse. Motho mo le mosadi wa ha le ngwana o ke yo. Ke kopa nthong le ngwe eneng o araba yona ha ne go interview. Usitshelo yona umuntu omdala. Ngicela ungasabi nanga umfazi nomntanakho abeza ukuthi wena obuhlungu bakho obunjani. Ngiyacela. Ngicela ubatshele ukuthi wawusibhalela. Makhozo sabelo mfanami. Ngibhalela abantu bakuJozi Bioscope ngoba ngidinga usizo. So bekungekho lulo ukuthi nganitshela nje nodwa nje ngoba ngiyazi ukuthi nizolwa. Shuthi njengoba bengiloku ngiboshiwe kule minyaka yonke bengiboshiwe. Ngathi mangifike ejele ngathola ngafike ngaphila impilo engekho mnandi. Impilo engasimpilo yokuphilwa umuntu. Ngafika lapha ngahlukumezeka. Ngasithola ngilalwa amanye amadoda. Ngagcina nami ngingenwe lempilo leyo yalapha nami ngagcina ngilala namanye amadoda. So isikhathini esiningi nje nakhona namanje njengoba sengibuyile nje kanje. Into engisayenza. So angisathandi nami lempilo engiphilayo ngoba nala ekhaya kubi nokujabula. Ngiyathemba ukuthi nawe usajabula manje awujabuli nje nomunami. Yingakho ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi ngibazise ngaleyo nto ukuthi mhlambe ngizawuthola usizo njengezinto ezinjengabo ma-counseling nami ngisizeke ngikwazi ukuthi siphile impilo eright nani la ekhaya. Hayi imhlolo yami yazi, imhlolo yami lento intshela yona, imhlolo yami. Sithi uhamba uye ejele lana, ngiyamangala ukuthi noma ngiyakhuluma nawe ekamereni, awunginaki nokunginaka Sifiso. Awuyikhulumi lento uzongilethela amakamera ukuthi azadla azokhuluma indaba eso. Awukhona ngikungitshele ebedroomini. Awuyangihlanyisa yazi. Ngizwa kahle cha baba lento oyikhuluma angizwa kahle baba ay mhlambe ngithi uyadlala baba. Ntate ugcina ho etsa la ntho tse so because of what hore ntho e iqadile from jail ale toronkong ka moa shuthi manje that's why letha ama camera bekasaba ukuntshela ngoba bekazi mhlawumbe ukuthi nizamlwisa so ulanda iJozi Bioscope sokuthi kube easy ukuthi nanoma nifuna ukulwa kube better akazenzi umuntu omdala ubaba uyasho ukuthi I situation imenza ukuthi namanje agcine alala nabantu besilisa. Okay nezomsiza ngani? Yini nezomsiza ngayo? Sizomsiza yena umuntu omdala ubaba vele singamisa wethu yaphela okwenzakalani awungichazele kahle. Ngiyenza lokhu ngoba nami angeke ngihlale nento lalela angeke ngihlale nendoda elalwa ngamanye amadoda mina into engeke ngiyimele leyo. Mhlambe umuntu omdala awukaze uve ngesigameko sokuthi ejele ziyenzeka izinto ezifana and ngicela umuntu omdala angithi some things are above ama powers wakhe and naye inamahloni ukuthi eyisho lento. So what about amanithi wami njengomfazi wakho? Okay umuntu omdala Umama ukhona baba umama ukhona yini into engizwa baba baba yini into engizwa mina uthi ngithini baba uthi ngithini ebantwini akazifostanga ubaba wakho ukuthi alale namadoda ithe makafika lapha amadoda alale naye ngithini ungifakile ehlazweni baba usungihlaza ungiqedile baba ngethela amakamera kwami uzongitshela into efihlekile so uthini ngalabo abantu bababona amakamera ukuthi ukhuluma indaba eziso uthini abamama besonto laba babasonta nami uthi bangithathe njani ngumfazi wakhe ngilala naye everyday noma ngiyambamba bekangihlala njalo ukuthi yena uzokutshela inkinga ngeke ngilunge sisi uzokutshela inkinga yakhe doda laba ngamanye amadoda okay sisi ngifuna uyazi ngifuna ungitshela ukuthi nizomsiza kanjani uzomisa ku counseling thi so athi ufuna ukuyeka yami futhi na ngifuna uyazi ukuthi izoba indoda yami uzoba straight njengabanye amadoda mina ngihlale ngiyazi ukuthi ngilala nawo ngiyazi ukuthi ulala namanye amadoda
Mangathola usizo kuyathemba ukuthi kuzolunga nempilo izobuya. Uhluleka ukuthi uthole usizo kimi nomntanakho ungichazele kahle ukuthi kwenzakalani uzongilethela amakhamera uyangi-embarrassa khona uMandlovu lapha esontweni uthini umama Bishop Ngizama ukuthi ngithole usizo. Ufuna uye esontweni baba yikho konke lento le. Funeka uye esontweni yini lento ngitshela yona baba. Usitshelani nomama? Yini lento ositshela yona? Baba wena udinga isonto baba. Melene bapaka ntate. Cha. Ngizokwenza nje. uhlala nomuntu la uhlala naye ulala naye embhedeni akakutshela indaba engaka uzotshela amakhamera ayinyahla yazi Okay, asenze so. Imani kuqala senzeni so. Mamelanga. angeke ngikhona ungcona aphuma ahamba ethatha i-counselling abuyele kubo uzobuya seke indoda ke right Okay, asenzeni kanje umuntu omdala nana buti ngicela ume kancane. Mama ngicela ume kancane. Ngicela siyenzene kanje umuntu omdala. Ukulwa kuhwapha ngathini ngamakati anyeke kuzokunceda. Umuntu omdala first of all ubaba uze lana ngenxa ukuthi azokutshela ngobhlungu abufaceitseng. Uri yena ho etsa leso ke ka baka la o qadile go balwa ke banna ko jail. So hatlela motho o tsheisisa ka bo Mam Bishop ska ha o bua ka bona kapa ka batho. O tletse motho thola thuso a o jwetse bothata bae. The only thing that he needs right now ko wena fela o mo support motho mo. Ha ga tlelo re o tlo mo lwantsha re tletse go tlo mo support so that le gona Josie Bioscope ha re mo jwetsa ga sa king re tlo o thusa ka counseling lwene be mo batla support not maqale ko nna no tlo mo lwantsha nna a jwetse nna mosadi wa hae pele a ntlela le di-camera ke tseba ha tla le di-camera batla thuso le nna ke deke ya support a se ka ntlela ka di-surprises mama so bothata ba di-camera ko reng batho ba tlo bona gore monna o nna robalana ne ba mo robala ko jele kapa ke Mam Bishop bothata ke Mam Bishop a se bothata gore ke Mam Bishop ke bothata ba ka kore ke robala le yena since a tswa jail from last year a sa ntjwetse taba a tlo ntjwetsa this year how many months mama o jiwa dibonu ka mo morao o le motho wa ntate ha o izu ga ka o jwetsa ebile le ntate o le motho wa Sonke lesi sikhathi kanti baba ufihla into engaka. Ingakho akayifihlanga ubaba cha thina usifihlele uzolanda abantu bamakhamera le abalande khona. Cha. ubalande Josie Bioscope abantu bamakhamera Ubalandelani? ngoba sizofuna ukumnceda nawe wazi ukuthi babakho umsupport enudlule phezukani Ukuze ngikwazi awekho ama-counselling esibhedlela zosilethela amakhamera mama iJosie Bioscope izomnceda kunandaba ngama-counseling angithi okay nimncedeni aphume la emzini wami uzobuya the day esekuyindoda mangimbamba songitshele istory every day mina ama-needs ngilinde for 20 years usejele ama-reasons angithi bewungazi ukuthi wayengakubambi umuntu omdala manje you aware of ama-reasons and lama-reasons la avalid umuntu omdala ngiyacela-ke nimsizeni manimsiza kunankinga ngizamsapota njengomfazi akhe kodwa inkinga yami ukuthi ngikhalela ukuthi ulala nami akangitsheli ukuthi yena uyalalwa lapha askisa ngekho lula Yabo kungekho easy ngekho mama lula sandwa sami. mama watsiba hona le di-experience tse ding Lokhu into bengayi-expectile ukuthi ingayenzakala le. Cha Baba, Bhuti, let me tell you, ngicela ukukubuza ubhekise ngomphakathi nje Ngicela ukukubuza sengisaye emphakathini angizwisisi kungukuthi nje angiyithola stand ukuthi kwenzakalani. Stand uma ungacala ukusupport ubabakho ufeel ukuthi ubabakho undlule phezukwani kanjani Nama yikho into bengayenza ngoba lapha yana mawufika lapha uthola kuphilwa ngama group manje mina ngingedwa yikho into bengayenza ngoba mabeza kimbe bekulala la le jele laba bakulala khona awukaze ufuna ulala nenye indoda since uhlala la endlini ukwenzile isithando sami kodwa yingakho ngithi manje ngifuna usizwa ngithi kuyasho ukuthi usachubeka athi akaze indoda uhlala nami la endlini ubuye ejele uyangihlanyisa wena mele uphume uhambe lana mele uhambe ufuna usizo mawuqeda uyolala nenye indoda still awufuni ngisafuna ukukwenza lokho angithi angisafuna ukukwenza futhi lokho Angisakwethembi mina baba angisakwethembi baba uyangizwa ukuthi ngithini baningana yakho ingakanani ingane yakho baningakanani ungishiye ngiyi-1 ngakulinda kanti wena mawuzobuya uzolanda enye indoda awuyangihlanyisa sifiso yazi sifiso uyangihlanyisa sifiso ningasivumela sincede ubaba nimsupporte nina simsapota alala nenye indoda mama udala aqala ukulala namadoda from aqala ukungena ejele akabuye ejele manje ulele nayo ngoba akasakhona ukulela nabantu besifazane ujwayele ukulala amadoda ngenxa ukuthi ejele ukusho uzojwayela ngifuna uphume la emzini wami angithi ngicela lona usizo ngiye kuJosie Bioscope ngoba ngifuna lona usizo dinga isiso Josie Bioscope utomuthusa uyolala kuphi uyolala embhedeni wami angingeke ukubone lokho I'm telling you angeke ukubone lokho bona kona le Josie Bioscope ulala embhedeni wami ulala namanye amadoda angeke ukubone lokho and ungincede ungabamba umntwanami usecretive ngisho umthetho wakho wena
mina ngikutshela yonke into nasesontweni ukuthi kwenzakala wena uzongifihlela indaba engakho uzongilethela amakhamera ijele sithandwa sami nami ngiyaxolisa nami ngenze ijele motho mo le kopagetse so ke kopa fela ebe wena o lwanelang life ya ntate obane wa tshore yo wa tseba mo lifeng ke na le motho e leng mosadi wa ka le ngwanaka so ene ha ne re tla o na le tshepo go wena o tlo mo thusa ene o tlo mo support a go always blue sale ke ntse ke tshaba o jotsa mama o ntlo mo nka jwang wa bona still because of from the start o tadile go balana kwa le bontate jele so o tla mo go bontsha wa o rata ene o batla go wena mo support so that ntho ha le ilwana le babedi e ba easy. That's why ke tla mo support mara a tswe mo wena motho mo le magotso o bile o mosotho wa tseba go Sesotho se re ntšapedi ha e hlolo ke sebata a ke hane mme a ke hane ke tla mo support mara ntho e nkwatisang ko o thutse ha fetsa mo o robala le monna hape mo lo batla thuso mara una buthata ngiza ku support ngoba ngasho nasemshadweni wethu ngathi sibubi nasebumnandini bengithi besithe sacela ubaba ukuthi sicela ukuthi simuse kwi-counselling so if nje singaqala njengamanje ma ungasivumela ukuthi sihambeni sonke ngoba sizovala isho siyahambeni simuse la emntwini esimtheni makaya yi-1 motho mo lebitso tlo mo support ka o ko hamba no my brother ka tsama akunankinga kodwa ayi siswami akulula kakhulu akulula umntwana amanitsi wami awubuya lana ubuya ulanda amanye amadoda kodwa ufuna usizo yo hayi motho molo ke kopa le etse dene wa itse ke nka itse ka tshepa go bona re fihlile le ntate ha re fihla le ntate ra thola msadi wa hae le ngwana hae se bohloko gore mme o rwatsa keng o splunane ke sa tsebe gore monna go balwa ke batho ba bontate ena le ka re la thola la sheba ntate lena ha iketsa o entswe ke maemo a baka lwa itse ha fihla jele o sa lentsa go balwa ke batho ba bontate le mona so le ngwana le not disappointed but rona re le Jozi Bioscope re make ile show wa tseba keng ntate re tla make sure re mo batlela counseling mama a rwatsa ba keng o mo tshwaretse ene o tla mo supporta but no o batla o thusa moya so re le show re tlo isa ntate o counseling ba mo bona re yena ntho e tlo mo change jwang because of sali used to ga go balela batho ba bontate ene o batla o change ntho ba me qadile jele so le wena mo high bo mo situation e tshwana la ntate whereby o tswa ko jele ene o batla thuso ba o so adoptile di style tsa ko teng o ska le bala fela gore emailela ko Jozi Bioscope .co.za ke a la rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes baby